Assalamualaikum saudara. Kita berada di Pasir Rendam Dewi saudara ni. Tu sebelah tu pelabuhan saudara. Hari cuaca mendung pagi ni saudara. Tu saudara. Di sana tu pelabuhan mau ke Balai, Selat Panjang, Batam. Kita di pelabuhan ni saudara. Pelabuhan ni Pasir Rendam Dewi, tempat MTQ kemarin saudara. Okey dulu lah saudara. Assalamualaikum.